e ka ba di-sex toy go ba di diriswa tša thobalano di a šoma go ka kgotsofatša banna le basadi ba tlankaraba boipsino ba di diriswa tšeo bo swana le bja motho le motho lefela tee hlano pedi senya lešupa tee seswai nne seswai 0152971848 wa tseba go ka ba o dirile dithuto tša psychology le hono ka ba o re hotse kudu o tlo re botse gore ka re putšo ke be go kena le yona e kgolo ya ditsebi tša menagano ke be ke nyakile go tlo ba botša gore na taba yona e ya go kwa bohloko mo re go ga o sa nyaka monna ga botse ke bothata bja monagano goba ka nnete mmele o kgona go ba bjalo wa se sa nyaka selo ka lebaka la go kwešwa bohloko motheletše madimešago Thabela ntate Maki le kae awa bothata bona ke rena ba re a di kwa ditaba ma mara nao ya ka nna ntate Maki ga ke theleditše a gona artificial e nngwe le ye nngwe ye ka replaceang original e ka ba ga gona artificial ye nngwe le ye nngwe yeo ka tšeago legato la original thing and true. For example, letšatši ntate Maki globe e replace letšatši e ka stoe ge ba dia globe ba e dietše gore e replace letšatši re kgone go bona bošego mara e ka stoe e replace letšatši ka bolona ge le tlhabile e ka se kgang le lona ne e ka se ke kgang le letšatši ntate Maki ene ge re tla monto ya artificial ya gore o hwa dikwi wa se nyaka monna wa nyaka yo ke nyaka gore batho ba bagolo le gono ke leng karabeng go yona e gona tabe ya go hwa dikwi wa se sa nyaka monna wa se sa nyaka mosadi ge re bolela ka thobalano ntate Maki pele re ka lokela monna gore mosadi re bolela ka thobalano ka bo yona e le tee la mathomo o tshwanetse o be le dikwi pele o tla nyaka partnera e ra gore motho ge a nyaka artificial thing e ra gore dikwi di sa le gona mo wena mo kore dikwi motho so ya o nyaka artificial thing dikwi a se dikwi di gona mo wena mo nna bjale wena ke kwana le wena go ya le ka fao ke sekasekile go lengwalo le eupša tebogo o kwešiša mosadi o ka mokgomong gore dikwi di hwile go ya ka fao wa bolela eupša o nyakang dildo ge bonna ba ka ntate Maki bo hwile nka se tsamaya ka o nyaka mpopi wa mosadi gore ke kgone go robala le ona ke tla robala le ona bjang ngwala setho sa ka sa bonna se hwile a ke la se bereke gape ke kwešišo ya ka kore a sore ke ema le wena ngwanešo that's my understanding ke kwešišo ya ka yona yewe yona e ka no be a tenne ke taba ya banna ka mokgwa ba ba dile ka ona mara dikwi tsona mo wena di sa le gona that's why ya o nyaka thoyela gore e teng mo thushe for mmereko o ka ge yena bjala a ila monna eupša skete sela sa monna sona ga botse o sa senyaka ene nto ngwe ntate Maki le ga monna a ka se o kgotsofatše gore mosadi a se o kgotsofatše wa kgotsofatša ke yona thoyela e ka se e replace monna that thing e la ya gore madi a connectana madi a ka le a gago ke a o bona wa mpona our network ya ka le wena ge ntse re le together that thing is very great thing ke ntse e kgolo kudu mo ke yona ntho re nyakang kudu mo thobalano le re ka feletse le reng a se re kgotsofatšane nna le wena mo thobalanong mara for purpose ya gore re ka moka nna le wena for today wa nkgoma ke a o kgoma wa mpona ke a o bolediša wa tsema le wena that thing is a great thing that thing a e bolele selo le wena you just do it a ena action ya selo le wena le wena ntho e ka ba bona o ka se re wa re bjalo go lokile sex toy donos ge ntšintši o na le partner ya gago le robetse that thing yone ya o attracta so that thing ya mo wena mix ka ba million e ka wa 1 million that toy you but it won't replace a woman being e tshwaragana fa ngwane sho ke go kwele se mo go tlhoka mo go fe ka motho motlhomphewe